Pozdrav svima, moje ime je Igor. U današnjoj epizodi govorit ću kako da oštrite oči na portretima. U sledećih nekoliko epizoda govorit ću kako da uklonite crvenilo iz očiju, kako da posvetlite oči, kako da ih učinite zanimljivih i kako da promenite veličinu oka. Kada oštrite oči, postoji nekoliko načina kako to možete da uradite. Prvi način jeste da izaberete Sharpen tool koji se nalazi ovde, da stavite 10-15% opacity i da 2-3 puta povučete preko oka. Naravno, ovo je samo jedan od načina kako možete da izoštravate oko. Ja ga retko koristim, ali prednost ovog načina što je poprilično brz. Drugi način da naoštrite oči jeste preko high passa. Napravite novi layer, već sam ga napravio. Idite na filter, other i izaberite high pass. U ovom slučaju biram radius 1,5 piksela iz prostog razloga zašto moja fotografija ima 36 megapiksela. Ukoliko vaša fotografija ima manje piksela, na primjer ima 12 piksela, stavit ćemo pola 0,5 piksela. Kliknite OK i promenite blending mode u vivid light. Pošto nećemo celu fotografiju da naoštrimo, već hoćemo samo da naoštrimo oči, stavit ćemo masku i invertovat ćemo masku. Da invertujete masku, kliknite CTRL i izaberite četkicu i delove koje želite da izoštrite obojite preko maske. Ukoliko želite manje da ovaj efekt primenite, smanjite opacity na 50% i na taj način ćete ublažiti ovaj efekt. Drugi način za oštrenje jeste preko high passa. Ponovo sam napravio pun layer. Idite na filter, other, high pass. Kada radite na fotografiji, kao što ja najčešće radim na fotografiju od 36 megapiksela, stavljate radius oko 10. U ovom slučaju malo je fotografija kropovana, pa stavljam 8. Znači, u zavisnosti koliko vaša fotografija ima megapiksela, toliki radius stavljate. Naprimjer, ako imate 12 megapiksela, stavit ćete oko 3 radius. U ovom slučaju stavljam 8 jer je malo kropovano i klikćem OK. Kada ste to uradili, za razliku od malo pre, ne menjate u vivid light, nego menjate u soft light. Kada ste ovo uradili, ponovo stavite masku, invertujete masku, izaberete četkicu i obojite ono što želite da izoštrite. Ukoliko želite da smanjite ovaj efekt, ponovo smanjite opacity. Sve ovo radite naravno na uvećanju od 100% i kasnije možete da proverite kako to izgleda na ekranu. U ovoj epizodi pokazao sam vam 3 načina, a na vama je da izaberete način koji vama najviše odgovara i način kako ćete da oštrite oči. Ukoliko volite moje tutoriale, prijavite se na moj kanal. Ako volite fotografiju i obradu fotografije, pridružite se Pro Flash Studio zajednici. Više informacija možete da nađete u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pozdrav!